throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav sa vama Eki, kao što vidite danas igramo GTA San Andreas single player, nije multiplayer. Samo smanjimo zvuk malo. Evo ovako, dovoljno. Ajde da mi uđemo u igru i da vam počnem pričati. Evo ovako, ja sam trenutno u Srbiji, tako da odam isto kompjuter, ali nije tako nešto jak, tako to. Dobro, mogu dosta igrica da igram CSGO i to, bez laga, ali mogu dosta igrica da igram bez laga i to, ali jednostavno neću ovdje, zato što tamo u Bosni imam bolji kompjuter, to jest dobio sam novi kompjuter i tamo, to jest kupila mi ga Keva, ali pošto ja ovdje, pošto sam ja trenutno u Srbiji, ona tamo njega koristi trenutno, tako da dođem tamo ja da ga zauzmem sa igricama, tako to. Sad se vi pitate odakle meni ovakva kola, evo odmah da vam kažem, ja nisam znači prelazio misije niti tako to, nego sam, kako se zove, na neki bug sam ukucao Rocketman i dobio sam kako se zove ovu, sorry brate, dobio sam sve otključano, znači u drugom gradu sam dobio kuće otključane, sve sam dobio otključano, to jest mogu kupiti kuće i sve otključano, trgovine, sve, ajmo skočiti ovdje. Ne sam luton, dobro nisam luton. Tako da, ja se, znači evo ovako kada, ajde recimo kako sam to sve odključao, kada palite GTA i kad idete new game i kada vas policija zaustavi, znate to, kada vas policija zaustavi, onda kada vas voza policija kroz grad i kad dođete do onog mjesta gdje voz prolazi, tu brzo kad prođe voz na toj pruzi kako već, pokucajte Rocketman i onda kad vas policija izbaci, kad vas policija izbaci iz auta tamo gdje je od CJ-a kad vas tu policija izbaci, onda ćete vi biti mrtvi i spavnat ćete se kod one bolnice tu. I sačekajte da prođe kada vam kaže, da prođe, nije inventari, nego ono što piše, dobro, kad vam zatrebaju health i tu da dođete, znači to sačekate da vam prođe i onda posle toga ćete imati sve otključano. Naravno možete da idete praviti tetovaže u drugi grad, u trgovine, da idete i tako to. I možete, što je zabavno, vidite ovdje, imat ćete i minigun, znači minigun ćete otići tamo gdje je on. Otići ćete tamo gdje stoji minigun i vi ćete ga moći uzeti, pošto prije, dok ne možete da prije ga niste mogli uzeti zato što niste u tom gradu bila, sad ćete moći, zato što je sve otključano. Što je po meni super. Evo ovako samo malo, trebali smo otići na drugi grad. Znači kako da odemo tam, imali, kako se zove, imali, zapravo se aha, ima, dobro, to je super. Pošto hoću malo policiju tam da zeznam po gradu to. Pošto ja stvarno volim zezat policiju, mislim ko ne volim tako. I ljudi, dobili smo novi intro što je meni, to jest imamo sada intro što je po meni najbolje, što mi je danas najdraže. Intro je po meni sasvim cool, radio ga jedan lik ostavit ću njegov kanal u deskripciji, tako da ćete moći pogledat. Znači, lik pravi intro, znači svaka mu čast, pravi a neću reći, možda je to kao nešto da ne govorim, bitno da pravi u nešto. Sad,
napravio je meni intro. Znači, stvarno je moćan intro i to mu se puno zahvaljujem. Ostavit ću njegov link kanala u deskripciji, tako da pogledajte obavezno i pitajte ga da vam napravi ako snimate na YouTube i tako to, pošto napravit će vam sigurno, samo se trebate subscribe-ovati na njegov kanal i tako je bar meni, sad ne znam hoće li vama tako, znači morat ćete ga pitat. Link njegovog kanala ću ostaviti u deskripciji ovog videa. Tako da, onaj klip što sam jučer izbacio na Minecraft gradimo dvorac, to je novi serijal. Nisam rekao, to je novi, možda sam im rekao, to će biti novi serijal na našem kanalu. Ako vam se bude svidio, znači ja ću nastaviti, meni nije problem. Znači volim snimat, volim se baviti time. Tako da, bavit ću se time dokle god. Znači, mene boli briga za ove što dislajkuju klip. Znači ja imam na jedan klip 4 dislajka, možda i više, nemam pojma ni ja. Znači mene boli briga, meni je bitno da ne, evo vidite sve vam je otključano ovdje, što je po meni veoma super. Znači sve vam je otključano u ovom gradu, kao što ste vidjeli, a mislim nisam ni prelazio tu. Kao što vidite piše tamo CJ. To je to što se toga tiče. Što ima još, da vam kažem, da, kada se sve otključa, vi nećete imat na mapi da je sve otključeno, nego ćete morat ćete, pa da svi znate gdje vam je gdje je garderob, da kupujete garderobu i to. Izvinjavam se ako čujete nešto u pozadnji, to moj, ajde reći tako, brat gleda tamo crtanje, tako da, ovdje u Srbiji se kaže da sam ja trenutno brat, znači tamo u Republici Srpskoj, evo vidite sve mi je otključeno, znači tamo u Republici Srpskoj gdje ja živim, se kaže rođak, je tako to, ali nema veze, pričat ću ja kakvi sam tamo, kako tamo pričat ću o mene boli briga, neka govore šta hoće. Šta još imam da vam kažem, da ako hoćete, znači mogu vam i ja napraviti intro, pošto znam ja praviti intre, kako se već kaže, tako da, pravit ću i ja, počet ću ja ponovo praviti, pošto jedan snimat ćemo tamo Counter Strike u Modrići, tamo gdje ja u Republici Srpskoj, kada odem, pošto trenutno na ljetne raspustu ovamo kod bake, pošto imam Steam sa baš puno, dosta igrice, ima više od 50 igrica na Steamu, to sam se mijenjao kod jednog druga, znači dao sam mu premium account, to jest combo, svi rade, to sam dao sam Origin sa FIFA 14, ima Ultimate Team i to, i dao sam još 20 nešto igrica na Steamu i on je meni dao ovaj Steam koji ima preko 50-60 igri, znači ima CSGO, Counter Strike Source, znači to sve vrijedi baš puno novca, tako da možda ga i prodam, ne znam ja, vidjet ću. Još ne zna se ništa, tako da ako prodam kupit ću sebi ekstra igricu na Steamu, na primjer eto, ako to uspijem da prodam, kupit ću sebi GTA 5 na Steamu i to je to. Šta još ima da vam kažem, ajde da se bacimo na gameplay sada. Gore. Prošli klip što sam gradio dvorac, snimao sam ga 13 minuta i 3 sekunde, nevjerojatno ne, klip mi se izrendovo, znači full HD, izrendovo mi se za sat vremena, a prebacio se rezaci moji, šta mislite za koliko? Prebacio mi se na YouTube za sat i po, 2, tako nešto je bilo, ne znam tačno sad da vas ne lažem. Eto, a vi vidite. Idemo. Pa ćemo skoro dole, hajmo ubrzat malo motor i... Fuck, ajmo se malo zezat ovdje. Go home. Nemoj sad eksplodirat kod motora, malim. To, brate.
idemo sad na zadnji. Hajmo momak, hajba možeš ti tu, hajmo na zadnji. To, CJ. Znači kao što vidite, sad ću vam pokazati kada stanemo samo negdje, da su mi mišići, ujebote što izgleda, da su mi mišići do kraja. Evo vatrogasna služba. Zecete, čak šta sam im radio, sad sam ušao bez dozvole u drugi grad, eto šta je. Znači eto koliko policija vodi računa, kad sam im ja mogao provaliti. I da ovaj budala se zaleće. Aj malo pucati. Šta mislite da pređemo aerodrom? Hajmo preći. Hajmo preći aerodrom, ovdje ovako. Šta je žvaljavi? Sad ćete srušiti, majke moje. Srušite boga mi ovim muzijem, pa eto to zadnje bilo. Ne vidite, koji retard. A što najgluplje nema vozača, vidite. Znači to je toliko retardirano, pa eto. Sad ću to puknuti tamo. I što nije oborio onaj drugi. Sad ćemo mi ići vam stati na ovu zgradu, evo ovdje. I uzet ćemo minigun i malo se zezati s policijom. Why not? Evo ga, gdje je helić? Nemoj sam pasti na mene, molim te. Nećeš, dobro. Jesi ti mrtav, jarane? Evo ga, auto. A mene bi dali kroz i doći ga upiti. Vidite, nešto je više na heliće. Koja su... Znači ovo je samo čisto zezanje, sljedeći epizod će biti ono, nastavljamo sa dvorcem. Gradimo to je dvorac. Ko smeta? Aha, i Saba. Marš konju. Marš kući. Uj sad, kako dobro nisu. Kabum. Ko to smeta? Ja ti bombu dol bacim. Gdje pravi? Vidite. Tako se to igra. I možete uzeti sad što je dobro minigun i to. Ko sad smeta? Yes. Možeš kući. Ko to je kuća? Kome je to kuća? I helta mi nije skinu. Vidite. Koji su to specijalci? Za njih nisu ni invalidska kolica. Ujebote. Izvinjavam se svima. No woman no cry. Evo uzet ćemo materice vozat ovdje. A što nema tenka, to je baš glupo što nisu tenka ako stavili na 4 zvjezdice. Inače, hajmo samo ovaj krug sad zabići. Vid auta nije ni za drift. Hajmo probat uzeti. Vidim da je to taj avion što ja hoću. Nadam se da jest. To jest, ne smijem praviti duže klipove od 15 minuta, tako da mislim da je to za ovaj epizod. Hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u nekom narednom